itu beruna rapat lero nami do pas-pas itu nasi. Mau lihat aja namin. Itang ho kami nakini marpahop po do na boros sa bununa pusa suli pasaton nami hupahop po. Mau lihat aja namin. Kung pasaton nami suli hupahop po anak. Sada hupahop po bangkwari. Pasaton nami sada mo si Tuhan muna pa ni suhud. Pasaton nami sada Pwede do. Lo ba do ipasama? Tuhaha manang ang gini amang borunahinan. Mau lihat aja namin. Adong dua sida disud. Adong dora aja namin. Pasaton nami sada mo si wiboto ni amang boru nami nahinan. Mau lihat aja namin. Pasaton nami mo si Lui hamu suluk na si sada suhud amar anggi. Nakini hulu amang boru bedo ni suhud dah. Gawe ya, gawe. Tuh kamu berapa amar anggi suhud ima amang boru nami on. Terakhir bidua puluh duri secokal dua jari pasaton nami do una manuturi do nama jari ulau ni amang boru nami. Tersoli matok sana amang boru. Tiga ba sudah aja namin. Asal tahu atau kami mengapa? Ay ala tuh tahu. Asal si torok paron. Jadi dia muna lain awi boto nami. Bisa kagak kami dua kami ulos na murau na pasat pasok aku na. Asal muramat tong rezeki di hamuna. Kalau melihat sol mau pasok nya mata dewata. Amang permusin na biasa di pasat kami ulos na pasok. Pajo mang godang na. Jadi nang kamu nang dia mah yo itu dua. Ada musuh aku nak sengaja
Hindi maamak ka na marami na sunod na kaulero na ito pa na katikulang bola. Jadi ang gaya na Mr. Petro pag-ingoman sa mo, di matamat to sila tuwa. Oras mo sa mga patulang na ako ba? Lagi. Kasi pa sa tabi, oras to ng mga bola na ito. Tagaro sila. Lima sama nama Robi, udah parsal kedua minat berlani. Jalan ang bewak kami ulos, nang sanila ni uloson berkamu. Ada datang pangiru pas pasuron, pangat tadi batang. Asatu pangiru tay saluhulu. Dari betul pas satu naik mau ulos kamu. Dari kamu kabar musim kami, nak apa musim? Yeah.
berkataba. Uduran ni tulang narobot ni Suhuton, manak tulang nami raja si Tuhan manak si Pitu Amal. Baru bere. Uduran ni tulang berkataba. Doh uduran ni hula-hula na poso dua berkataba. Nungarade kami so namang. Lao pasakaton kolong nami. Tu papo nami o tu pamurot nami on. Baik kami mga musik na hobarto sini. Databuro para nami. Okay.
Jadi kami yang masyarakatnya, menurut itu ini tahun pihak kamu akan dilepar nih dari namun anak gue. Kamu tinggal yang lucunya. Jadi kalau nami sun, kalau tidak tulisan bunga nama warga nih, kalau nak foto warga. Belum orang masih aja rawat pada tahun. Kan nama foto warga tidak dong. Iya, nah itu. Jangan baru nih. Wah, itu teh. Kalau mah. Jadi masalah tuh kamu bisa masalah. Ini Nah, pas tahu mah tuh. Iya. Nah, jadi soalnya Pak, kurang dari kamu sini. Nah, kurang ini pas kamu kurang nanti. Iya. Jadi soalnya mau lihat apa ini sih? Mau lihat mak. Tulang tabak. Ulah-ulah na marang-marangke tabak. Ulah-ulah na poso tabak. Raja namin. Ukaruhaon na kisuli. Akka diharoromo. Dan nahoran. Kami yang dimasahat kamu. Do. Ulos. Susorot aku. Ulos na kajang. Matutup. Saya gajang mat. Saya torok mat. O parami na porong no. O nandito sila. Anong harani na ito naman to? Sumakto ay natiyo. Amura ka ng natiyo. Ibig ka paso. Hula-hula na kaya sa mo. Hula-hula na buryo. Nagirgir, mama sumaso. Raja namin, damboy. Kola nido, kola katamaw ni ate ma. Naboy tarpasapkan. Saya pepe, mamu sa mga ito. Saya Tuhan, tama sudah na kana poso. Dimaksipas, saya sehat. Saya oras-oras mahita. Nampe, di, do, yan. Dio, pero na namin. Wala ka pa mo na ate do. Mau na ate ba, di kami sa luhon na da. Di kami hula-hula namin. Tulang namin sa luhon na tapa. So, sumanyo po namin. Si Toha. Di sumanyo sa nyata. Tuhan mo hata pakapuo. Tuhan mo sa luhon na hula-hula namin. Jadi opera na namin. Kita mang bro. Tuhawe no raja namin bulot sumanyo din mo dalan namin. Dalan namin masopat. Dari satu ke satu sana satu. Dan nama kulit nari raja namin. Kalau tu pak kulit pek naga beli dari malau pakai atur-aturan kapal punya. Dia open nama ngatur hal. Raja namin bah. Upang itu kami malu tak sopa. Di guru hama tuang di ingatan semuanya. Orang kami dah raja namin. Jadi Roma kami manoppa akka raja namyo salu dan mama butak sopai. Para luz, a todo o
Odoran ni hula-hula muna, sian bona tulang sahat hula-hula na poso. Nung masahat kami di Pogo ni alaman muna, di alaman na marapang na marton, si Gonggong nasa isina. Di na marsiya alamay, di na usor matua imana boro nami o punggiat boro. Alani di sok kami sa hula-hula muna. Asa di talo kami majo songon, godang na lao, sa tortoron namin tayong boro. Mau lihat ada kami. Parmusin namin. Gabi mak, gabi. Isok kami oridoran ni hula-hula ni aso ito po na marka marbol. Nung saat kami di Pogo ni alaman niya ang goro namin. At dorang sorry pa saat kami sa harbor beer. Malaw na marka lemon namin sa luho na. Gabi. Asa marmula kami marmula horas. Padawang madyaw godang mula-mula. Gabi. Titik kinamang ito di ba sa hatami. So muganti ni eme na marlundu di maharbe bir. Nanibuan niya ka na tulang muna daw opong goro muna. Las marohang mate amang goro. Mau lihat ada. Parmusin nami. Gabi, gabi. Adong hatan ni atua-atua naman daw. Dibuat tanong lihat di balik tubig ang paso. Badawang majago ng lihat di. Asal dia anak tayo na bata na totong mga sumali. Anak masatang di sa maharbe bir. Tulang muna marka sagala. Berkamu mak. Reta ni rohan ya kau pungmuno. Rodo apala sinakasna. Siap mo na pasok. Las maroha. Ang dia matutu. Dinamarhidehon nilang sarmatua. Imana boro namin upong geto. Tuhat tali batana tontong mamasok mo. Mulai siya noon sa hatujulan niya ron. Itaringon sa mga berpir. Nanibuan niya ka pumborong muna doon at tulang muna. Asa jumpa sa una rin na matuwa yung manggoro. Asa pirme na pagkibawal-bawal pa sa loman. Pirma tututor yung muna sa luhuna pero pa rin ang boro namin. Luju-luju man ang akapang mo. Matutura Si Suedo makadeta di Ria Raja na budari manggoro. Ulos dorok rabu na lao sa pasang namin. Tuhangu sa luhuna pinaparni ng boro namin.
5 lebar magudang na. Alayaw ko pasok-pasok alas. Alayaw ko ulos si Toro Ramboy. Perhitian namin may mangilutang iyang. Tua mata di bata. Asa ang iya totok kamu sudi. Pinopar na baru namin yun. Hot, di pasok-pasok tuhat natin. Jadi tubuh nila baru namin sa perjalanan ulos. Amang baru. Nalaw si pasahaton namin. Tubuh nila baru namin. 2. Ima si matuan nila baru namin sada. Sada namin may si matuan nila baru namin partisaran. Na mangalak baru sinada. Rotusa. Asa Roma tu sa partisaran. Terlangsung. Iya. Pasanggoma mamusay sada. Tu ibebera namin ima iboto ibebera namin akti. Iboton. Adong donaro amang baru. Adong donaro amang baru. Lus maroha atau hamu maseni. Sada mamusay pasanggoma. Tu binopar ni baru namin sirana. Rotusa. Pinopar. Opa anak ni baru namin. Pasanggoma ma. Sada mate. Sada mamusay. Tu baru ni baru namin. Pasanggoma ma. Ngopate. Opa. Sada mamusay pasanggoma tu sa luhut. Pahop po nilang baru namin. Pahop mangwara mga jalo. Yung di rumah utip bateng ni Sobo. Nung mga jangom rin ang baru namin sampai sa sarong katua. Ugat yang ngomor muna. Di pinapalin ang baru namin na pasok. Parang musa namin sa pasok kami. Ulas na orang perhentian di pasok-pasok sa tuwata. Baik kamu musina. Kurang dohami mga tuji. Amo mga mandoktor satu. Wala kaya na namin. Sesuai natahanay 5. Masuk. Hari siap berhari-hari roh pasaton. Ulah sigaro rabu, sigaro pinopar hujulan dari on kopar ni natutuan namin. Sama usina parusia mah. Sian hula-hula na poso. Aking parah jamong baru. Ibasa kami ng king boraspir manang songon ganti ni Emi na berludu. Kasaluhon ang matutu songon dokon ina dua tua firma pikir firma kong ibal baut parsalonga firma to din yang bornami dulu manang akapang mo. Matutu taringot ulos nalaw si hatatan na borngin ang baru 5 ma. Ala siap hula-hula na poso. Ala isondo baru nami. Sada matusi. Sada matu pahopu. Saluhukna. Sada matu hahanggi ni nabaru nami yun. Baru tu iboto nami. Tu iboto ni nabaru nami yun. Aturo kamu mang bro. Pasaton ulas na mami itu oper nami pa macam ang pusing oper tu sih.
naburo ni Pagkaya ko. Ito, ibar ko ni Dolo kung baka buha ka bino magsakaw. Kung itakas ni Boto ho, Boton aw, pinapar ni Baka Madjari. Ito, pasahan mo ho, diyan ko pakasan. Asa walang ilo ito, kung ano ito kami ho, doon, tawag ang dito, kung sorry, tulad ko. Ito, kung mga pililing na ito, medyo pagkakahita. Yan, umoto doon ito, malakman ka man. Ayaw po ito na tinikulit. Ang mangga, kung nilikulang ka, disunari ito, may mamula ito noon, noong nagbagas namin ito. Ang nagkasunod na piniluwa na ako, yang mo ang moro namin. Ikaw pa sa ito, kung sali mo ito kung sunay. Maula, tira-tira namin. Jose! Hula-hula Bapak na marang di noma udugan na. Jadi di bawah tikyon naik pasahaton sebelas daging mahal. Adong doro pinokar ni na purunan. Aduh, oke. Ando pakinalat, poparan ni beliau. Ando iya poparan ni purunan. Ini mana nak ni? Dero mo sugon. Tunaringgan. Boy kami buat hamong siya naputan. Ganun namin lang. Lain niyang baru nabataya te hamong mga tuko. Nakatay na orang ini namang guru. Dapat dipanggabihan parorata may namang guru ate. Una pernah ada rencana nabi taksi pangulai hamil. Dilo na tapak. Sa una to. Amang guru hani rosin hula-hula na bosok. Marga manura. Manang paromen sa kanan. Jadi dipasimat ulos ang kakatay na borong 5 meter. Oke, pasakatan na. Alay mo nang nabihani mga guru, markapuburo di markonsak. Ito tuturan na namin. Pasakatan ulos na berjulo tu iboto namin sa letra. Na paduahon tu ibebere namin sa letra sinitso. Na tulunay anang guru mga to. Muli ate na namin. Tuhan ni nabro nami ima natangolong yun. Di ba sa tikyon, dung songgok, manang marujung nagbaro ni nauliba saon. Rodo, hela nami ima majupri mga lulungon, tugas na. Di ba sa ni Roma hami, 10 na poso, malaw. Pasahat tundo ni rohan nami. Natape, maghite-hite ulos paso si Palestegi ang kopal tukimuna totongdo ang nomor 2 di kata. Di ba sa terjo ng baru sa pagkadiota tikiri raja 5 ulos alay na berjolo na majalo ulos mas daging helanami ang majuprima berjolo. Masuk tuh jero. Nah obat naik emang baru kuma mga turhon.
Perbuatan dari masyarakat ini itu terlebih aku budak jahat aku selalu itu berek pun berek hampir 2 tahun isu tak ada di duhu jeng alai perbuti na berukun sampai musuh itu bapak mandok asal lu tujuh alai dah kayak pikir dan pesamoni bere dan naga bilang wow mengaruhi belum mulutung arup penasal pura pak katanya pun nasarawan tuh ale tidak tuh orang yang menjadikan bahasa di mutu lima bere jadi omma hatak tuh bere langsung ini tuh si pita dok si enjen orang hujan ini atwar tangis daw anjel itu suara mabel parang berikut gue norak si maksud lo daw mikro ngaro bapak itu salah non au dekat tuh bapak tangan orang nang gosip si paham lah ibu gua bapak jadi alai omma patikian ulos itu rambut om masih nak ketulang mulai lagi om parwa om ketulang ikut mah dari turun ada jepri ikut ikut loh alaho nggak termasuk kita jual madu ho apa jadi ikut patung loh di dari turun dalam dah bama amang musik gambar tuh sih. Corona mio. Jadi. Ada botol taruh di baik.
Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Aku mau mengikut Yesus, aku mau mengikut Yesus, aku mau mengikut Yesus selamanya. Aku mau mengikut Yesus, aku mau mengikut Yesus, aku mau mengikut Yesus selamanya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Aku mau mengikut Yesus, aku mau mengikut Yesus, aku mau mengikut Yesus selamanya. Aku mau mengikut Yesus, aku mau mengikut Yesus, aku mau mengikut Yesus selamanya. Amang permusik nami. Bila borhat mahami masopa hula-hula nami on. Baik amang permusik nami itu dak sopai lo berong. Baik. Borhat kita. Sai sohong kusirani,
kamu pinopar ni akan menuju ngaluon isoro kami dengan sasarikat ni akan menuju ngaluon songon na basahaton anggaran dasar tuhamu akan pinoparna songon gatini karang bunga kasongon do ni akan ada dua masih dohoran nami asa saat disulumin na sahat matur tean nung asahaan no tapatarung lima dainang nomor jumoluot tunganan na persitek penali nang hamu pesaluhu na diakap pinadi ina saha mamu tebang gabian saha ma tebar perasan somodi ma hata saudi sasarika nito kan popos bordo ibebere hataki ada tamba Udang mah di pasaron nami tuamu saluhuna yamu keluarga besar Marbun menutupi tu guru nami manang parmen nami di lok kami sa sarikaton sa sarikat anggaran dasar ni kuat di bangarna oti susah dia pe onan nonin anggaran dasar na tabay non kita mabay non dari kita untuk kita sama kita jadi menutupi gudang bang notik hatan sarikati saya gudang maafin asona tuamu oman dia mulate mah. Terima kasih kepada keluarga yang telah memberikan. Saya mewakili Gereja Masih Advent hari ke-7 Distrik Langkat Hilir. Jemaat dari Mama Briska. Jadi saya disalami oleh Bapak Pendeta Elsia Aan untuk menyampaikan turut berduka cita dari jemaat dan biarlah keluarga selalu dikuatkan, keluarga besar Marbun dan Burtama. Sedikit ayat yang saya berikan di dalam Roma 15 ayat 4 dan 5. Bunyinya, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus. Jadi biarlah keluarga yang ditinggalkan oleh Opung Nixon Boru selalu berpengharapan dan mencari penghiburan kepada Tuhan sehingga keluarga ini selalu bersatu, anak cucu keturunan dari Opung Nixon yang ditinggalkan bersatu, tidak berpisah, selalu menjadi keluarga yang berbahagia, keluarga panutan bagi lingkungan sekitar. Jadi inilah sedikit dari ucapan bela sungkawa dari Gereja Masih Advent hari ke-7 terkhusus dari distrik Langkat Hilir. Tidak hanya Tuhan memberkati kita. Dihamuna keluarga besar Marbun Rodo Hamin song mengado video kudo jojo muna terlumubi mak sian kungata kuria ekumene kuria naobat narong di tonga-tonga di luar tau nadohok dohan terdebuk ni roha manauna kasih tahu muna terlumubi di waga satikyo jala di waga satikyo Rodo Hamin songon pasahat tu sosial ini tapatu pada yang mengendah dos rohata dos bulunan non las marohata songon hadan matian mendok si titik masih hopa golang-golang pengaruh nak wati susah dia benda sosial nasian itu mene lebih terpasahat kami amat tadi batama dengan bawah susu pasu-pasu nak wati masih kayo